Evo nas ovdje na doručku. Pošto Drobac ništa ne radi, moram ja da se snimam sam. Poslije ćemo ići na merenje, da provjerimo kilažu. Moraš tu gledati, ne sebi gledati. Pa da li gledam, da, aha. Idemo da provjerimo kilažu i da vidimo da li je defriz smršao. Snimimo nove patike. Leka je u fokusu. Jaki fokus si još. Nove patike. Da, ljudi snimi. Oooo. Malo su penješki, ali su lepi. Dobro psu. Top, pat. Čekaj, ali ovo sad stole prvi put da ćeš morat stati na vagu? Za kaj sve, ili si već išao? Koji češ? A ne sjećam se. Mislim da pre nisam morao. A samo se čekirao. Viktor Zalewski. And next will be Andrzej Czerny. 77.4. Moram ja da stanem da se slikam. Je se ovaj merio defriz? Evo ga izvan. Skrivio se, brate. Da. Taki su to pećinski ljudi, ne znam, kad izlaze. And now, the reigning, defending KSW heavyweight champion, the record breaker, Phil DeFries. Yes, sir. Thanks, Phil. 119... Wait. 119,500. 119.5. And now, Mateusz Szeffer. Darko Stosic during his fall. Da stanem sa telefonom. Ti sad viči uuuu. Moram u gača. It's up to you. If you have weight. Ne traš. I can step in the shoes. I know. You can step with coming weight. Step system. Wait. Smršao se. 107,700. 107 for the challenge. And now Ivan Giz. Smršao sam, imao sam prije 109 kad sam krenuo. Padam. Na meču ću vratno imati 107. And you now coming back to breakfast? Yeah. I can step with you on the scale. We can step together. Thank you very much. Like Sunday morning, we should drop them off. 6 o'clock. You want Ivy? Yes. You mean doctor? No. First. Hello, we are taking a blood test, but we are only two things we are testing. What? Morphology and CRP. This is the something to virus. check, not virus but infection. If it's high, there is infection, and morphology, red cells, blood cells, plates, only these two tests. Is it okay? Okay. Kad mi eksplodira ova izvena. Nisu normalni, znači. Kad sad krene da prska na sve strane. Not gonna happen. You sure? Yeah. You sure? Why do you need blood? Sorry? Why do you need blood? Doping test, Phil. I've already did a blood test. Oh, it makes me sick. Are you okay with it? I must. One second. Stari, izgubit će sad još kilo ovaj. Ja. I'll be sick. Don't move. And wait for doctor. Ale on co tylko obranie, czy chce sobie... Nie. Nie. No jest. Okay, it's all.
You're free to go. Okay. You want some IVs? Yes. Ja ispred ovdje medical, ovaj ček i infuzije za jebancije. Tako. Okej, dobro. Fil se ukenjao, brate, on ne voli iglu. Majke mi smešne neko bio skoro. Ja kažem, ja ga zezam rekao to je doping test. On preblede. Predmet, brate, koji voli. Ajde, nastavi. Manje su obučeni. To su već 4 godine. Pizzeria Mamma Mia, a? Pizzeria Mamma Mia. Da se namećiš samo. Iako misle da teškaši nemaju vraćanje kilograma, imaju. Trebaju nam zalike za sutra, prijatelji. Zalike glikogena, moj brat. Kamil, where are you going? Good, Boris. This one, okay? Okay. Vidite se ljudi. Opa, Martin. Thank you. Došli smo u Pre-Zero arenu, Almanju, za službeno vaganje za medije i fanove. I evo, Fil je ispred nas, Darko je tu, 1, 2, 3, 4 njih, 1, 2, 3, imamo ih, brate, imamo ih. Nas šestero, brate. Imamo ih, brate. And one person. Samo ideš na glavni ulaz. There will be interview on the stage because you are in the title fight. So no, like with Mateusz Borek in the after the face to face. So of course I don't ask you to say anything that is not good with you. But remember, Everything are showing Everything no, this is KSW 100. People will talk about this moment for like years. Okay? So remember to hype it as I'm coming, brother. you can do something like that. It will be perfect. Valhalla. That's great. Please. Evo ovdje smo mi. Ovdje je naš asocijon. Bili smo ovaj zadnji put. Sad ćemo biti tu, a? Preko puta. Sa Zoša. I Janikovski. Końca, jak oceniacie z perspektywy tego, że... Ty widziałeś mnie oczy po klinczu? Nigdy. Tak. A woli pan na suwak, czy woli pan suwak? Naprawdę jest przekompletny, niesamowicie przekrojony. Gadżetów do rozdania będą też bohaterowi. Goście zaproszeni m.in. są łatwe kroki w KSW z Antonem Padillą na Antonem. Starting in 5 minutes. Tak, widzicie. Więc za chwilę do nas dołączy, no to jeszcze do kompletu brakuje nam KSW Games, Kasia. KSW MMA. Krok 75. Ladies and gentlemen, now heroes of co-main event and heavyweight title fight. Let us welcome from Serbia, Darko Stošić. Pretendent i numer 1 rankingu 107,700. 107.7 for the hammer. From England, Phil De Vries.
2017. 119 500. 119.5. The field and still the freeze. You just gotta want it. You just gotta want it. It's there for the taking. Instantly in the making. I am the greatest. My power of generated. History I'm creating. It's there for the taking. It's destiny in the making. I am the greatest. The challenger, Darko Stosic, long story with KSW, only one defeat versus Phil DeFries, but this is now time for fight number 2. It's time and I'm coming and I will take his belt and he can do nothing about that. I'm coming and on Saturday night I will take this belt and go to Serbia. Słuchajcie, mówię o tym, że to jest długa historia już Darko Stosicia z Federacją KSW, tylko jedna porażka z Philem DeFriesem i ich walka numer 2. I Darko jest absolutnie przekonany, że po tych latach panowania Phila DeFriesa ten pas zmieni właściciela. Phil DeFries, 6 years in Federation, 11 wins in a row, reigning, defending the big Phil DeFries. But Darko told me, tomorrow the new champion. Well, I guess we're just going to have to see about that. No to słyszycie, jaka jest reakcja tutaj Phila DeFriesa, ale to jest kategoria ciężka. Słuchajcie, to jest blisko 250 kg. DeFries kontra Stosic. XTB KSW 100. Sve super, dobro sam se osjećam motivisano, spremno. Eto, čekam ovaj meč skoro 3 godine i eto, vreme je da došlo je to na red i sutra je taj dan i verujem da ću izaći kao pobjednik. Deluješ nikad spremnije, bar u posljednjih nekoliko mečeva. Kam si odradio veći deo, ako ne ceo, u ATT u Zagrebu? Da, deo sam odradio samo u Zagrebu, ali sam bio isto tamo duži period, mjesec dana. Bio sam i u Beogradu i u Novom Sadu. Već sam se zabrinuo za Vuka izviđača. Smo gotovi? Bravo. Dobar si bio, čovječ, a? Kako ti izviđač? Darko, kako si ljud samo, Darko? Dobar si bio. Moramo se... Dobar si bio. Phil ne zna više ni gdje je vaga, ni gdje je pojas. Je, sav je. Pojas se zaboravio. Zbunio se će zaboraviti. Kaže David da ima 123 da je Virdu. Je. Da, to će sutra biti pun. To će sve bino. Krano. Dobri stari KSV. If it's new, you think about the show in Balkan. New champ. Belgrade. No, maybe in Croatia, it doesn't matter. Yeah. You want country. No, Croatia, Serbia doesn't matter, but it will be great show. Anyway, win or lose, it will be nice fight. Let's back there. Ozbiljne teme, ozbiljni razgovori. Big boss versus big boss. Big meeting. 100 plus 20. Borgi Sabira. He's telling me now, let's do Serbia. Yeah, me too. I told him that we can do it only with Dragan. Yeah. Without him, no. Man za kreten, a? Izgleda to dobro. Pam, pa u stranu. Pam, pa u stranu. Pa. Sam da mogu da uđem sad, a? Možeš, već. Hajde, ne moram sutra imamo probavanje kaveza, ali mi smo preko veze dobili sad. Sorry. Imamo varijantu. Naravno. Mi smo Balkanci. Sad si gotovo stvarno. Idi da osjetiš malo ovaj. Idi da pipneš, pipni. Nisam ja u gol. Kako je mekar ovaj put, brako, kako je mekar u put. Da, baš je mekar, čak se i kliže. Baš je mekar, jebate.
Možda i više nego... Jebote, baš je previše mekan je. Ali dobro je za prst. Evo ti. Može. Daske izgleda su nove. Izvali spregu. Nove daske. A vidim da te već mi natnije malo. A kad si ušao sam? Brate, jebote. Aj ponovo, repriza. Sale, daj ga. Ajde jebote, živ. Dobro je, divljak. Kakav je divljak. Kako će biti? Ili imaš ovo zabeleženo? Vidi ovo. Nemoj Ne mogu da se pokupi. Vidiš ljubišće sklatki, dobra? I can't go, Nije, nisu spojene. Yes, ha? Fork. Tamo se na nje praviš točno. Dobar. Pa dobro to izgleda. Kad krenem, stvarno ne mogu da se zaustavim. Dobro, čitao si. Ne, braći, imam ovdje. Vidi kakva je ratak. Sjela je pleska. Jetra. Kako ti je, Darko, super mi je. Davide, kakva ti nova jakna? Kačke, sve Posle toliko batina nešto da dobijem. Jakna ti je topina. Aj, kum je topina. Da. Jel odmah je bolje ovako kad osjetiš kavezi, znaš da je? Jeste, ali baš mekan unutra. Zašto su nove daske? Ne, nego sunđer, boga mi. Let's go, brother. Znači, David razbija prozor. Borg ide za njim, ja pratim. Ja upadam prvi, prvo se levo desno. Ja se nadam da neću morat ništa da kažem. Ja se nadam isto, da neće niko prati ništa. Pa nema šta. Ako Borg i David će to klasika. Nije, nema šta. Ko ulazi u kameru? Dao je sad samo tu novi, ja sam mislio njega za nisam radio žicu i parter i to je to, jebi ga, sad sve ostalo. On preuzima to. I to je to. Imam osjećaj ako ga pogodim, ako uđe tako sveži, motivisan da će... Tako trebaš ući, oblično usko u njega, tvrdo. Ako budem išao, kružio i odmah tu ja nešto se kretao, on će me zatvoriti i nabiti na žicu. I znaš šta je najbitnija stvar, kada ga i pogodiš, oštetiš, nemoj zastati jebote, ili idi opet napred na njega, jer ako staneš, on će se pod svaku cijenu baciti u tebe. Brate, ne znam, ne bi se baš 100% složio s tom. Znaš kako vidi, mnogo je iskusan i tvrdi, mnogo može onda primi. Ja se baš bojim toga da se ne zaleti, mislim, ja sam u svoje mišljenje. Ja se baš bojim da se ne zaleti, dare se 1, 2, 3, 4, on primi i uveti. To. Ne, kažem, ako ga pogodi, tu se moraš onda lateralno maknuti od njega. Ako ostaneš... Imamo i tu intuiciju, ako ga Darko pogodi sa 1, 2, čisto popadne na bradu, Darko će osjetiti da li treba da... Ako ostaneš nakon svojih udaraca ispred njega, to je najopasniji. Trenutak kad se on baca, on primi i kreće. I tu ako si u strani, dobro je, ili ako ideš opet dalje. Pogledaj Bajora. Bajor ga je dobro izgađao i zastoj. Kad je stao, ovaj je skočio u njega, znači na ogradu. Tu moraš taj moment odabrati, da li se mičeš ili napadaš dalje ili se izvlačiš van. Znaš kako, ja baš jebi ga, evo sad i ovaj zadnji sparing, sve je na njemu, u stvari, znaš, Dare će da osjeti, i kad, ja stalno to govorim, brate, kad uđeš u onaj kavez, pa brate, kad vidiš koliko on brzo zapne, kako gazi, koju on distancu drži, znaš, puno toga zavisi, ipak Dare ima taj osjećaj dobar. Naravno. Vidi, pričamo, brate, o žici, evo sad zadnji put, na primjer, Dragutin ga nabio u žicu, i ja, brate, ne vidim da može da izađe, i Dare, cup, i iščupa se, razumeš? Jebi ga, osjeti, znaš,
on borbu. Znači, statika je najveći problem, pogotovo za njega. Znači, Dar uvijek treba da bude ono... Pa to je. To je to. Imam samo nešto da ti kažem. Nemoj samo da imaš u glavi da čekaš da li ćeš preživjeti 3., 4., 5. rundu. Znači, iskoristi tu svoju svežinu, te prve 2 runde. Idi jako, veruj u sebe, ti, brate, ovo što udaraš, što je bilo na rukama je stvarno, to su čekići. Znači, nemoj da kao samo razmišljaš, ta 2., 3., 4. Preživećeš, prošao si sve te paklove i, brate, jednostavno to je telo će brzo da se oporavlja. Razumeš, nije kao pre. Svaki taj dobar udarac njemu uzima energije puno. Isto tako, skuplja se, ono što smo rekli. I da preživi 2, i da preživi drugu seriju 2. I on kad primi dobre udarace, i on gubi energiju. Tako, udara to po nogama, razumeš. On se gubi, jebi ga, isto. Moraš i tako gledati, nije ni on stalno na istoj razini energije, jebi ga. Nije, super jeste, kao da ga neko naputirao, teško je, kaže da li si tvrdio i on je. Tvrdi, da. Nije to leglo sve njemu tako na bradu, sve to nešto završeno na čelu. Vidi, brate, i oštećenije, svakoj godinama nosiš, ali sad da ne ulazimo tu toliko u te detalje, to su milisekunde o čemu mi pričamo, znaš. Ono što smo spremili smo sve, realno ono što ćeš ti odraditi unutra, nažalost je to na tebi i na sreću, jebi ga, da nije na nama. Bolji si borac od svih nas zajedno 6 puta. I ti definitivno ćeš ti u tom trenutku odlučiti, ali kažem, ono gdje ja vidim problem, ako ostaneš statično ispred njega, da te uspije zgrabiti, nabiti, ući u noge. Tu vidim problem. To je suština nakon tvoje serije 1, 2, 3, 1, nije bitno uvijek da imaš svoje rješenje, da li izlaziš napolje, da li ideš prema njemu. Ili da u konačnici budeš spreman za taj njegov ulaz. U konačnici da budeš spreman na taj njegov. Seljački demonstrira ovo što Forbiš priča, slaže se. Tipa, nabode ga i osjeti ga Dare. Da ne ide ovo, nego da izađe u stranu pa još 1, 2, pa izađe razumiješ. Da, slažem. To je ta poenta, znaš, da ne bude, udariš ga i onda ideš ovako još 1, 2 i ovaj ck, uleti. A ti ako izađeš pola koraka jedin, onda može, mislim, pričamo da je možda dođe do toga. Ili izlaziš u stranu, tu će se meč prelomiti, vjeruj mi. To su koje odluke doneseš određenu. Tu će se, a tu ti ne može niko od nas pomoći, ti moraš to u trenu oka, to moraš u trenu donijeti odluku, šta radiš? Da li si ga načeo, da li ćeš opet nastaviti, da li izlaziš, da li ga, to je... Dobro, jer on njemu će proraditi... Ali dobro, to je njegova rutina, po tome on i najbolji, ta njegova intuicija, da. A ovome će se upaliti, ovo će se upaliti panic mode, taj survival mode, on kad primi, on će prije kasnije, on će skočiti. Mentalna čvrstoća i priprema psihička dolazi iz te pripreme za meč. Ti znaš da si to odradio, da si pako prošao. I sad znaš to. I nema sad više straha da ćeš krepati. I on će krepati, jebimo mati. Znači on će krepati prije od tebe i ti ćeš ga nokautirati. U bilo koje rundi. Jer si tamo i u 4. rundi i u 5. rundi si još imao bombe. A to nisi prije imao nikad. Kad smo se spremali za mečeve. I sad imaš. Pobiti se, to ti je neizbježno ime. Jebo mu pas mater, ovo mi je koji put, 26 marš. Isti mi kurac koji da mi je prvi. Katastrofa je. To su najveće floskule. Opet sam za. Biće poslije lakše, ne? Isto. Ništa mi nije lakše. Ništa mi nije lakše. Da, ko da ne zna čovjeka, da. Ko da ne zna čovjeka, radi se. Tako to je. Imamo isto borbi, ja. Tako nešto. Ti moraš ući ko šampion, ne da je on šampion, ti si šampion, to je najbitnije. Tamo stani na sredinu i nema nazad, tuci. Trebaš ući ko protiv onog Martineka, kad si ušao onaj kavec, kad si kroz vrata skoro prošao, tako trebaš i sad. Nema nazad, stari, bez obzira šta je ovaj... Njemu to je odgovara, što se ti više povlačiš unazad, to on prije sabije do žice, kužiš. Svi protiv njega, ona imaju to, znaš, boje se tog greplinga, njemu je cilj sigurno dovesti u parter, to znamo je, spojit se, izmorite, bilo na žicu ili dole, to je njemu cilj. Kao što napravio... Ako bude to što se radi. Ili ću se spašavati do kraja runde, ili ću ustati. Bolji si mnogo nego onda. I u glavi si bolji, spremniji si sad za to. Ne trebaš da imaš taj neki ni toliko veliki zen mater mu jebem šta bre, nije to monstruma i kimo ga ne da. Pegao sam se s velikima i sad se izgurao, brate. Jebote, ovite nisu pitnuli, brate, zadnji put. Leka je, ja siguran da je Leka eksplozivni, njega nije ispitovati u malom kavezu. Imaće sigurno, brate. A ono, o tom potom u situacijama sad ne prelazim ni gard, polugard,
Prešli smo. Kad smo prešli smo. Ti tvoj mod nađeš u tih 15 minuta pred meč, kažem sa svojim stavom da dođeš tamo da si ti došao to da uzmeš, da tebi to pripada i da je ovo tvoje vreme i odatle dolaze sve lakše tvoje odluke i namere i da te segmente postavljaš ti, da se pitaš ti, a zato je potrebna energija i ono da se demonizuješ totalno i... Mene se nešto pita. Ne, vjeruj mi, moraš ući da je Kavez ko šampion, znači pojas je već tvoj, moraš biti šampion. To se točno vidi, tu onaj John Jones njih pojede, on kad uđe u taj jebeni Kavez, ti vidiš sa gornjeg reda tribine da je prvak ušao u Kavez, a ovi se smanje 2 broja svi. Ovi se uvuku on je došao da se bori, došao da uzmano što mu pripada. One gane jebote, jedan put srednja kategorija postaju. Uvuko se u sebe čovječe. Majke mi moje, čovjek ima 2 metra i 120 kila. Ušao u middleweight, čovječe. Užva ga dole i ovaj. Zadali ga, to ti je to, jer je on shvatio, on je shvatio da je ušao sa šampionom, on je shvatio da je u problemu. To mora ovaj shvatiti da je u problemu. Kad ti uđeš, kad se ljudi oduzmu od tebe ostaviti, to je to. Bez obzira može on biti prvak 15 godina. I vjerujem ima on frku od tvoj bombu. Ima sigurno. Ima on frku, baš. Neće on tek tako da ide, da baca glavu dole, da roni. Ali tu frku treba iskoristiti na način da mu ne daš opet samopouzdanje, nego da ga stisneš. Bravo, moj svaki sparing to mi je rizičan, ne borba. Rizični su i fokuseri svi. Sve je rizično. Odo do odmori. Rizično i priča s njim, hoće da... Sanjaj pojas, sanjaj pobjedu.